Kulesinye setihlabelelo takhe Davide utawukhumbula makathi uphakamisele amehlo akhe etindzabeni, bese kuba nembuto lothi, lusito lwami luvelaphi? Kuyendeka sifune lusito sibe banengi, sicele ukuthi awu Nkosi sisite ngetimo kumbe letinengi letikhona eveni. Kepha there comes a time la ubuta khona uNkulunkulu sewucalatile wagatsa netincingo kwabangathi tithulile ngalelo langa, bese nawe enhlitweni uba nako ukuthi kani lusito lwami luvelaphi. Kwangathi bewungete waphatama kuthi nawe bowungagcina usho ukuthi ngesikhathi ungaboni muntu ungathi konke kuthulile, lusito lwami aluvele kuJehova. Nasi ngwaselisuku ngicela sibuyele singwasakavuka udle sisithole sihlephulelane kuSamuel wesibili sahluko 20 verse number 3. Davide wathi kube efike esigodlweni sakhe eJerusalema, wabutha lamaphovela akhe labe washiyele kuthi sale anakekela lesigodlo. Wawangenisa endlini wathi akagadwe, abe wanakekela ngato tonke tidzingo tawo, kodvwa akazange aphindze aweyame. Abehlala avalelwe kuleso simo kwaze kwaba lilanga lawo lekufa, aphila njengebafelokati. Saba buhlungu lesehlakalo, saba buhlungu lesimo sananga emaphovela ahlukubetwa ngu-Absalom, sexual abuse. Lamaphovela libhayibheli lisitshela ukuthi Davide akawalahlanga. Davide noma angawalahlanga, angawasusanga kulesigodlo, kuletigodlo, kepha lithi akaweyamanga. He was never in an intimate relationship with them. Azange abe nebudlelwane nabo. Kudla bebakuthola, kepha kuphilelana ngalokusondelene bebangakutholi. Noma kudla bekukhona nekuvikelwa bekukhona, kepha libhayibheli lithi baphila njengebafelokati. Kusho ukuthi labantu bese bafile nanabo noma baphila. Lempilo bebayiphila le, siyabona ukuthi akusiyo impilo umuntu labekadalelwe yona. No man was meant to live in isolation. Kude umuntu lobekadalelwe nje ukuthi yena uyawuphila ngeliphalishi kuphela abe avalelwe. Umuntu ungumuntu ngebudlelwane, umuntu ungumuntu ngebantu. Angibati bo-Absalom, kumbe nawe bo-Absalom bakubangele simo lesinjengalamaphovela. Lamaphovela asukelwa ngu-Absalom, wawafaka kunayi inkinga langeke aphinza khona kubakhokha kuyo. Bantu bangakufaka esimeni lesikabi lesimatima, labangeke babe nemandla kukhokha kuso. Inhlitiyo ya-Absalom beyigcwele i-bitterness, beyigcwele sihlungu lesibi wasikhokhela kubantu abebantu. Ngiyathandaza kuthi mina nawe singabi njenga-Absalom, sibangele bantu babe sesimeni lesibuhlungu kangaka baze bayawukufa. Kanzi kwesibili ngithandazela ukuthi lokhu sisaphila, mangabe nje usaphila, usengaphuma ngemusa waNkulunkulu kulesimo sebufelokati. Phela ungathi khanza nawe uphila njengemfelokati, sewathi valela awusaphili nalabanye bantu. Umkhululi munye, umlamleli munye,
logcotshwe lizulu, nguye Jesu Kristu. Le ngikholwa ukuthi nalamuhla uyafuna kusibona sikhululekile. Amen.